Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz hozirda O'zbekistonning do'stlik chegarasidamiz. Hozirda biz Qirg'izistondan mehmonlarni kutyapmiz. O'zbekistonim birdab joydaman. O'zbekistonim oltin ekenim. Bu yerlarda ancha-muncha o'zbekistonlik hali ko'rmagan. Hammasini kayfiyati a'lo darajada. Mana mehmonlarga shakar qo'shilmagan maruzа tarqatyapmiz. Qancha maruzа. Qo'shildi Mustafa o'yga o'jatdim. Olma vaqtdan uchun so'yga olmadim. O'rtamizda chilveli suyib bo'lsin. Qadringga jetayin qarindoshim. Urusli qizil omimani limasi koptur, cho'chqalari koptur, baqtiradi menga. Lashimekni men nemede gördüler. Oşul bir nemlerde sar menen bizge kalloda aytат da. Sar menen ders olup da bolgula. Mezgilginin aradan atirdi. Yelinin öptük samakta. Sarım uyuşturup limançıkka çakırvatırasyon çok rahmet. Hamisha ihson qiladigan boylardan bo'lib yurishlarini Alloh nasib qilsin. Erkeklar jamoasi zo'r chiqdi. Qanchadan? Mana endi hozir sekin mehmonlarning kayfiyatini bilamiz endi. Qanaqa bo'ldi, yoqyaptimi bu yerlari? Chegaradan qanaqa qilib o'tishdi? Ha, ejalar, bu yerlar sizlarga joqtami? Qanaqa ekan bu yerlar? Joqti bu yer. Yaxshi kerak. Sizlarga rahmat. Qirg'izistondan xush kelibsizlar. Qanday ekan O'zbekiston? Yaxshi. Aynan kelgan mehmon, ham mezbon, boshlig'imiz bor. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka, bu yerlar haqida fikringiz? Juda zo'r. Manzara yaxshi, havo zo'r ekan. Men oğlu Abdurahman ukama tereң razıçılığımды bildirip ketkim kelet. Allah sizden razı olsun. Qanday biz положениеда kalgan elek. Sakırım 27-30'a çıkıp bir yıl burada. Butuma diabetik stop alıp bazalbay kalgan mancalarını bugülüp bazal 100 metre varganda oturup kalçım. Oşoğa kança lechenen aldım, eş bolmadı. Aklımda YouTube'dan kara oturup Dastanbek'e çıktım. Beni grupağa girgizip koy. Laçınbek'tin bir tuğan ecez emesmin. Dastanbek'tin bir tuğan ecez emesmin. Uşlardan vardığın YouTube'dan görüp, YouTube'dan... Sen bizim ömrümüzge ömür ulagan adamsın. Üy bilen tinç bolsun. Ar daim işinde iyilikler gana koştasın ha. Neyin razıçılığını aytam. Bular bolboganda kanday ahvalda biletim. Anı bir Kuday bilet. Gayabay çoğun rahmat. Bağırınlarga rahmat. Buna bugün timele sonun bol bizde güttüngör. Xo'p, sizlarga yangiliklar aytib qo'yaman. Daha bir motivatsiya oldim sizlardan mana. Xursandman, internetga xursandman. Men buni internet orqali YouTube'dan ko'rib, o'shandan qo'shilib qoldim. 6 oy bo'ldi. Qarag'lar internet zamondan baptig'ina birov-birimizni tanib aytmoqchi bu yerda qanchalagan odamlar tanib o'tamiz, yuz ko'rishib turamiz. Xursandman. Shu dorimizni ichib, foydalanganlar eshitib xursand bo'lamiz. Hammaga Xudo shifo bersin. Undan ham yaxshi rezultat bersin Alloh. Jamoatimiz, el yurtimiz, mamlakatimiz, jop ummatni bardizda Alloh taolo o'zine belgili bo'lgan barda qirsiqdan saqlab, Alloh taolo o'zine belgili bo'lgan bizni aqlimiz yetgan yaxshilardan Rabbim nasib qilsin. Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz hozirda O'zbekistonning do'stlik chegarasidamiz. Hozirda biz Qirg'izistondan mehmonlarni kutyapmiz. O'tgan mehmonlarni avtobuslarga joylashtirib, Imomata turizm zonasiga olib ketyapmiz, xudo xohlasa.
aşağı Xudoy maydagan ekan kelib bugün qonaq bo'lib Andijon shahrini imom matani ko'rgani ketdik. O'sha yerdan g'izlar bizni burashdan baldar qonaqqa chaqirishdi. Shularga Xudoy umr bersin, densoqlik bersin. Allohning har yo'llari ochiq bo'lsin. Yaxshi dardlarni tavishdan biz o'shadan savob topib yaxshi o'qib, shifoatini bersin barimizga. Assalomu alaykum. Mana biz mehmonlarni chegaradan olib İmom Ata turizm zonasiga qarab ketyapmiz. Xudo xohlasa hammani kayfiyati zo'r, hamma xursand. Endi borib bayramni davom ettiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xohlasa videomiz qiziqarli bo'ladi.
Mana biz hozir Qirg'izistonda Do'stlik chegarasida mehmonlarimizni Imom Ota turizm zonasiga mehmon qilib olib keldik. Bu yerlarda ancha-muncha o'zbekistonlik hali ko'rmagan. Hali yetib kelmagan. Hammasini kayfiyati a'lo darajada. Do'stlik chegarasidan 5 avtobus mehmonlarni olib keldik. Endi qayerdan kelishadi? Hozir Do'stlik chegarasidan 5 ta avtobusda mehmonlarimiz yetib keldi, kutib oldik. Joylarga joyladik. Endi Jalolobod, ya'ni Xonobod tomonida yana 5 ta yoki 4 ta avtobus Damarda jo'natganmiz, yetib keladi. Ya'ni 200 dan oshiq bemor yetib keladi. Demak, jami bo'lib 400 ga yaqin mehmon 400 dan o'sha joyga jamlanadi, qirg'izistonliklar. Xudo xohlasa, bu video davomida mehmondorchilik va bayramlarni ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu qanaqa bemorlar deb o'ylashinglar mumkin. Bu sahr bilan og'rib, qandli diabet bilan og'rib, sahr bo'lib, zenso diabet, stop diabet ichib yaxshi bo'layotgan bemorlarimiz vaqtini ajratib Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasiga yetib kelishmoqda. Xudo xolasa bularni juda zo'r mehmon qilib, yaxshi kayfiyatda qaytib o'z yurtiga jo'natamiz. O'z yurtiga jo'natamiz. Xudo xolasa. azizlar. Mana bugun Xonobod chegara postidan mehmonlarimizni ajoyib tarzda kutib oldik. Mana 3 ta avtobusda to'la mehmonlarimiz. Xudo xolasa mehmonlarimiz hammasi o'tib oldi. Kayfiyatlari a'lo. Endi Xudo xolasa Imomatga qarab yo'lga chiqyapmiz. O'zbekistonum gullab jaynagan, O'zbekistonim oltin ekenim. Ay jengeler, ayda jengeler, baba bakayap bakşayır jengeler. Ay jengeler, ayda jengeler, yürgen aziz suday bulup bizim jengeler. Aşağıdan bakmak, elini jengeler, başta iyi sizge salam verdik jengeler. Tanrı hoşu beklaştım bugün toyunda, oynağıma dinle giresinler jengeler. Ay jengeler, ayda jengeler, baba bakayap bakşayır jengeler. Ay jengeler, ayda jengeler, yürgen aziz suday bulup bizim jengeler. Ortulasın televizyonda çaçım görür. Ötlasın da gülsün da seni görür. Ortulasın televizyonda çaçım görür. Alma kayıp degende alma kayıp. Aylınlarda kız vardı mağalayıp. Aylınlarda kız olsa mağalayıp. İyi bala balayım bacırayım. Aylınlarda kız olsa mağalayıp. İyi bala balayım bacırayım. Garip degende garip.
devletimde çeçim görür. Örtmesem de gülsem de seni görür. Oturasın devletimde çeçim görür. Oturasın devletimde çeçim görür. Oturasın devletimde çeçim görür. Hey! Mana do'stlik chegarasi va Bekobod chegarasidan kelgan mehmonlarimizni hammasini kutib oldik va joylashtirdik. Hammasini kayfiyati a'lo darajada. Hozirda Jalolobod, ya'ni Xonobod tamoyishdan kelgan mehmonlarimizni hozir kutib oldik, kutib ularni ham o'z joyiga joyladik. Xudo xolasa hammasini jamlab, bularni chiroyli mehmon qilib, o'z uylariga chiroyli ko'tarinki kayfiyatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Rahmat. Birinchilardan sizlarga aytib qo'yaylik. Biz O'zbekistonga kelib xush ko'rdik. Rahmat. Bardinglarga yubileylik, tinchlik, amanchilik bo'lsin. İşleringizde doim amanchilik bo'lsin. O'shanda mana Qirg'izistondan, Qirg'iziston Respublikasidan stop diabet bo'yicha shu 1,5 yildan beri ichib, sizlarga chilim bo'lib, sizlar bilan bir bo'lib, o'rdosh bo'lib, lecheni olib kelayotamiz. Biz da mana yengsegan O'zbekistonda sizlarga kelamiz deb yurdilar. Bultir kichina qulog'imiz qizib yurdilar. Kulağımızda kumush sırğa ilinib qaldilar. Buna bugün keldik, gördük, yüz görüştük, uçuraştık. Bardığı жақсы, oylagandan da жақсы oldu tuğanlar. Yeme buna alız yakından gelgenler. Bardığız şu yerge gelip, dağın tatıp, çay içip, birbirimizde görüp, yüz görüşüp. Buldağı lisenya. Buldağı özünçeler başka terapiye bulup da uşunuzdan cazbayla. Daim şunda birge olup, joluğup, yerlerde, regionlarda joluğup, birbirimiz sıylaşıp, uçuraşıp, yüz görüşüp yürüyle. Buna dağı ikinciden buna aytıp ketetirgen derse buna peşegenin artı dep koyat. O kazan ayaktın artı, nerede bizge çay taşıgan, bizge hizmet kılgan bilmeye kaldım. Stop diabet grupasının adamları ve başka adamlar ve oşalarga daha rahatsızlığımızı bilgisi koyalı. Yeme ben söyleytirgen sözü söyledim. Şu grupa daim birge olup, birbirimizni qo'llab, quvvatlab, lecheni alıp, buna ranglarımızga kirip, vrachlarımızdağı günde xabar alıp, günde surap, қолынан келген, bizge болған дәріметтерін берішуді biz qabul aldık. Xudo xolasa жақсы vitaminasiyalarni aldık. O'ribay, Sirqabay жақсы bo'lib жүрөбүz дагы. Эми ушунуздан жазбай, daim tinch aman soğuk жүрөйлү. Ulan ben alım mükemmelerde kalganın talıkta koysun, dua kılıp kişiler. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı usta devletin mınao işlegen jigitler, Laçınbek başkol, Abdurahman başkolgan kollektiv. Mana bugün köpten beri kütkön, bultırtan beri kütkön, neyse bugün buna işe aşıp oturat. Mana biz şu Özbekistan Respublikasına çakırıp, bizi konakta olup sıylap jatasızlar, sizlerge çoğun rahmat. Allah'ım özü razı bolgan olsun. Mana biz bunu bultır 8 mayda başladık ha. 8 mayda mana 1 yıl oldu şu. Şu birige bir çok mana bizim Kırgızistan'da baldar barıp görüp bilip jürüyoruz. Şundayız. Emelerde ötközüp jürüyoruz. Stop diabetin. Mana şu Özbekistan ben Kırgızistan'dan mana nemesi mana stop diabet bizge köpür olup kaldı da. Mana kança adamlar mana Xudo xolasa şu yerде oturanlar бар да şu stop diabetni içip Buna o sakırlarımız düşüp, az bizim rangımızdan görse bire sakır devet bizde. Biz şu sakır stop devet içip, barız Xudo şifa aldık. Allah Ta'amız sizlerge çok rahmat. Bundan bir kadayım şu ünitmaşınız birge olsun. En soltar çımbalarla oruayla şu sakırın seveyine buna tanış oturamız. Şöyle çay içi oturamız buna. Allah'a şükür deşiyiz gerek. Daim şu daim den soltar çım bozmuşunda жақсы gündürde жолушайлық. Xudo xolasa daim Esoltar çim bolsun, buna cemaat uzlayıp çoğun rahmat, şunca adam gelip buna 1 yıldan beri içiyotam ben misali şu stop diabette. Xudo xolasa жақсы sakırım. Şu dağı içeyim, alam de oylanıp yürgen adamlar olsa aytatdilar, şu oylanmay turgan içiyorsa болады. Бұл dərinin hiç qanday ziyanı yok, paydası var.
Ошон силерге чоң рахмат. Бүгүн ушундай конотоп турасыңар. Биз аябай кубанып отурабыз. Бардык нерсенин акыры болот экен. Мына Кудай кааласа бүгүн мына отурушун акыры болуп атат. Силерге чоң рахмат, ыраазылык билдиребиз. Чолпон бир эки сүйлөп коюп калды. Биздин эң лидерибиз. Урматтуу жамаат, биздин башыбызды бириктирип, ушул жерде сыйлаган сыйыңыздарга чоң рахмат. Өзбекстандык балдарым, үкелерим, чоң рахмат сиздерге. Ушул дары бар экен, мен оолу Абдрахман үкөмө терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Алла сизден ыраазы болсун. Кандай биз положенияда калган элек. Кээ биркилерибиз кечке 5 жолудан инсулин сайынып, ордубузда отуруп калгандар бар. Бир жолу үмүтүнү үзүп, бул жарыктык кызыксыз болуп калгандар бар эле. Анан мен өзүм дагы унутчак, урушчак, кыскасы ден соолукту кызыктырбай калган болчу. Ушул укам өмүрүбүзгө өмүр улады. Ушул дарыны бизге жеткирип турган, эки элдин достугун бекем кармаган, бул жерде Дастанбек, Лачынбек, Өткүрбек, сиздерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Сиздер бар экенсиздер, биз жашоого кайрадан кайттык. 1 жыл иштим стоп диабет дарысына. Диетаны сонун кармадым. Мен учеттон чыктым. Январь айынын этегинен бери эч кандай таблетка ичпей жатам. Мен сахардан айыгууга болот экенин тастыктагым келет. Диетаны жакшы кармасак, дарыны өз убагында ичсек, сөзсүз түрдө айыгабыз. Мен чыктым, сиздер дагы учеттон чыгышыңыздарды каалап кетемен. Бизге кызмат кылган ушул балдарыма, үкелериме чоң жакшылыктарды, ийгиликтерди, ар дайым жакшылыктар гана коштоп жүрсүн балдарым силерде. Сиздерден биз өтө ыраазы болдук. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, бар болуңуздар. Hiç yamalık görmeyler, işler ilgili olsun, amatinizi versin. Kudayım, bana biz şu diyabetli sahibimiz diyabetli içip, bana anca yakşı bolup, Kuday'a şükür, yakşımız, Allah'a şükür, Allah sizlerden razı olsun. Dastanbek, Laçınbek, Hanebeyli Halikam, Şahzat Bek, rahmetli hammaylarga rahmat. Katta rahmat. Tincholilar, salomat kunlar, hiç yamalık görmeyler. Урматтуу Кыргызстандан келген жамаатташтарым, мен сиздерге живой отзывда Бакбежем ордунда отуруп калган болчу. Кечке 5-6 жолудан инсулин сайынча эле жашоодон үмүтүн үзүп койгон эле да. Мына ушул стоп диабет себеп болуп, биздин Бакбежебиз Бишкектей жерден ар дайым конференцияларга келип, мына бүгүн Өзбекстанга да келди. Мен ушул эжебизден кичине сонун сөздөрдү уккум келип турат. Дарынын күчү стоп диабеттин себеп болуп, мына сахардан айыгып жаткан адамдардын бири. Сиздерге мына өзү келип, өзүнүн башынан өткөргөн дары тууралуу сөздөрүн айтып берсин. Урматтуу стоп диабет дарысын ичүүчүлөр, баарыңарга мына бизди бүгүн чай берип чакырып, ушул жерде бири-бирибизге жолуктуруп аткан балдарга рахмат. Ыраазычылыгыбызды айтып коелук. Мына ушул дарыдан аябай сонун результат алдым мен. Мен алып, ичип 3 күндөн кийин результатын айткам. Ушундан бери тынбай результат айтып атам. Чолпон туура айтып атат. Мен сахарым 27-30га чыгып, 1 жыл мурда. Бутума диабетический стоп алып, баз албай калган манжаларым бүгүлүп баз алып, 100 метр барганда отуруп калчумун. Ошого канча лечениени алдым, эч болбоду. Акырында YouTube'дан карап отуруп Дастанбекке чыктым. Мени группага киргизип кой. Мен ушу дарыны алып ичким келип атат. Жана ичип аткандардын сөзүн угайын деп мен да ишенбей киргем да. Анан
эже деди экинчи лечениянын повторун алып атсаңыз ошо менен чогуу иче бериңиз деп. Анан мен да өзүм таппай турат элем. Дастанбекке звонить этип, мага 2 коробканы сразу бир курс лечение бере бер дедим. Балдарым да макул болбой койгон. Өзүмүн жергиликтүү врачыман сурасам, айта берет анда туура эмес деген. Анан алар канчадагыларды мага жүктөп койгон канча химикаттарда андан бетер болдум. Дастанбек салып бергенде эми баштап ичип 3 күндө эле таасир берип, ошондон бери жакшымын. Рахмат. Ушул дарыны чыгарып калган адамдар мына менин ыраазычылыгымды айтам. Булар болбогондо кандай акыбалда болот элем? Аны бир Кудай билет. Аябай чоң рахмат. Баарыңарга рахмат. Мына бүгүн тим эле сонун болуп бизди күттүңөр. Бүгүн күткөнүңөргө да рахмат. Баарыңар ден соолукта болгула. Ушундай результат алып мына ичип аткандардын баардыгынын жүздөрү жайдары. Булардын баардыгы ушу ден соолук алып аткан белгиси. Баарыңар ден соолукта болгула, ичип аткандар. Дагы билбей аткандарга ишеничтүү айта беришибиз керек. Ишенбегендерге не дейсиз? Ишенбегендерге ишенип ичкиле ден соолук алам десеңер. Ден соолук алам, өзүмө ден соолук керек десеңер, алгыла ичкиле, мына бизге окшоп секирип бийлеп каласыңар. Ден соолук аласыңар. Мына азыр балдарыбыздын көзүнө көрүнүп баса бердик. Мен кайерден ден соолук алсам ошол жерге барамын. Жол да алыс эмес мага. Ошолорго барып ыраазычылыгымды айтып келем, врачтарыма айтам, балдардын баарын айтам деп. Врачым Бахрамжанды көрдүм. Телефондон үнүн угуп желем. Өтө чоң ыраазымын, рахмат. Жүзмө-жүз көрүшүп, эс садакалойн. Кичинекей эле менин неберелеримдей бала экен. Ушу телефондон айтып, ушунчалык результат бергениңе ыраазымын. Рахмат. Эми көрүп алдым, мен кыйкырып берем Бахрамжан деп. Лачынбекке да Лачынбек, бол мындай деп кыйкырам бардыгына. Себеби дегенде мен ден соолук алдым. Булардын да жүздөрү жарык. Бак беже деп турат. Мен мисалы үчүн Лачынбектин бир тууган эжеси эмесмин. Дастанбектин бир тууган эжеси эмесмин. Ушулардын бардыгын YouTube'дан көрүп, YouTube'дан результат алдым. Рахмат. Ундан да жакын болуп кеттим. Ундан да жакын болуп, андан да бир тууган эже, бир тууган апа болуп. Рахмат силерге. Дагы көптөрдүн ыраазычылыгын алып келиңер. Абдырахман инем ар дайым бар болгон. Сен биздин өмүрүбүзгө өмүр улаган адамсың. Үй бүлөң тынч болсун. Ар дайым ишиңде ийгиликтер гана коштосун, а? Бүгүнкү сыйыңызга чоң ыраазыбыз. Рахматымды айткым келет. Мен дагы ушу өзбек туугандарга рахмат айткым келет. Бардык врачтарга рахмат. Мына жүзмө-жүз көрүшүп турганыбызга, мына Лачынбекке, Өткүрбекке бардыгыңыздарга, мына менин немем мактанып коюп, Шахзатбек, мына жүзмө-жүз көрүшүп турабыз, аябай сурап турат. Көрүп эле дагы жакшы болуп кеттик. Ушул баарларыңызга чоң рахмат. Урматтарыңызга чоң рахмат. Мен ушул врачымды көрүп сүйлөгүм келди да. Рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук өмүр тилейм. Мына Бакбеже чопонун айткан сөздөрдүн бардыгына кошуламын. Ушул балдарга, доктор балдардын бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Менин врачым Матухак аябай күчтүү бала экен. Ушунча кышы менен мени карап чыкты. Мен баса байкалдым эди. Бир күнгө Абдуллах 7 жолу протофан менен инсулин акторепит алчу элем. Киргенден эле акторепитти алыңыз эже, сайбаңыз деди. Айтканын кылып сайбадым, 5 жол алат дедим. Анан кийин протофанды 2 жолу саят дедим. Ошондо бир күнгө 7 жолу инсулинделем. Кудайыма шүгүр, ушул Абдуллах деген мына балам, неберем менен тең балам, мен сакайтып, бийлетип койдум. Мына мен баса албайт эдим, бир жерде отуруп калдым эди. Кудайыма шүгүр, ушул балага ден соолук, өмүр, бакыт каалайм. Бардыгыңыздарга ден соолук, тапканыңыздар, тойлоруңуздарга гана насип этсин балдарым. Чоң рахмат. Биз сыймыктанабыз. Даже мен Бишкекке барып, жатып келгениме 1 жума боло элек.
Men vrachim da taң kaldı. Ece sizde sakır yok, mege жаткызабыз biz dese bir boş palatка kirip жатып алдым. Bilbeyim, bana jaytap men başım aylanıp жатат деп. Мен sakırım 6,5-7 менен барып жаткызбады. Нахальный жатып чыктым. Анализlerimde бүт текшертсем, инсулиним организмимде ашыгы менен экен. Анда эмнеге тапшырасыз дейт. Башым айланып атат. Kanın sastavını tekşerip berdi. Feriton mu, feriton mu desem, ağır külüp tekşerip berdi. Aldı acak şekin. Men şu ne kıldım seçe deyt. Men Özbekistan'ın stop, diyabet degen, imunal degen vitaminlerini içip, 5 aydan beri oşonu içip, sakırım 6,5-7 olup kaldı. Tamaktan keyingisi 7-8, 7-6 olup kaldı. Özümde taң kaldım, başım ele aylanıp attı. Mına keçe barıp, daha kayra kapını salıp, жақсы olup geldim, ukoldu, вообще çıkıp kettim, mına 2 ay boldu. Ekinci protofandan çıkarmaya 2 ay boldu, men жақсымын, күштүмүн, men вообще basa baykagan edim, putum baya emice aytkanday, semit bolup katıp kagan edi, butlarım adamның putuday bolup жазылып, basıp, en жақсы алкалдамын. Çoң rahmat sizlerge, çoң rahmat, ийгилик. Rahmat. Men ham shunday so'zlarni eshitib, bu kompaniyada ishlayotganimdan dag'i bir motivatsiya oldim. Sizlarga mana ko'pchilik mana o'zidagi o'zgarishlarni so'ylagisi keldi. Mana kim mana odziv bermoqchi bo'lsa, o'zidagi o'zgarishlarni dag'i bir aytmoqchi bo'lsa, men uyiga boraman inshaalloh. Mana 2-3 kundan keyin Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz. Kim odziv bermoqchi bo'lsa, meni kimdir uyiga chaqirmoqchi bo'lsa, kechi men o'zimdagi o'zgarishni aytayinchi, boshqalar bilsinchi, men sababchi bo'lib, boshqalar ham shu darddan qutulsinchi deydiganlar bo'lsa, mana Lochinbek akami WhatsApp hammada bor, Lochinbek akami WhatsApp nomerini, adresini yozib qo'ysanglar, inshaalloh Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz inshaalloh. Biz Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz. Rahmat. Shu Lochinbek akami yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum bugungi seminarning qatnashchilari. Men kursant bo'lib turam. Men kursantligim shu zamonga kursantman, internetga kursantman. Men buni internet orqali YouTube'dan ko'rib, o'shandan qo'shilib qoldim. 6 oy bo'ldi. Qarag'lar internet zamandan baptığına, biröv-birövizni tanıp aytmoqchi, bu yerda qanchalagan odamlarni tanib o'tamiz, yuz ko'rishib turamiz. Men buni Batma degan ekani, Bakov degan, Cho'lponay degan qizimizda daha bir Batma deganlardan intervyusini o'qib, nimesini o'qib, qo'shildim. Shifo topib o'taman. Rahmat sizlarga. Bugungi ishingizga da rahmat. El yurtimizga tinchlik, yaxshi kunlar bo'laversin. Shifosini bersin Allohim. Rahmatlar, boriga shukr. Hammamiz shifo topyapmiz, yaxshi ekan dorilar bilan.
Olimpiyatda taxtaga chap keladi, taxtaga bo'lib bor taxtaga mana turibdi. Bor seni yaxshiroq qol. Qana sakir yo'q. Hey, Aljer aka, ketyapsiz? O'rgatishyapti. Shu. Yo'q, qo'lda tashib yuboraydi, ijtimoiy edi. Boshdan uzatıyor. Hayır götür. Acılıkçı solumla dolmayın. Sensin beni dolmayın. Günde günde boymayın. İşaret koy sözüme. Kalbim olsa olmayın. İki gün kadın ben karar gidin doğmayın. Yolunday yoldaş ol bizim günleri. Canım dolu çarkılar.
келген кыргызстандыктар, бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге ден соолук каалаймын. Доктурларыбызга өмүр, ден соолук, биздин бактыбызга аман болсун. Ушул балдар, диабеттин балдарыга чоң рахмат демекчимин. Бирок мен өзүм Абдуллахтын больноюмун. Мени аябай жакшы карады. Баягы инсулин, акторипет деген экөөдөн да чыкты. Кудай кааласа мен жакшымын. Сахарым 73-тө жүрөм. Аябай жакшы результат алдым. Ушул стоп диабетке ойлонбой кирем дегендер ойлонбой кирип иче бергиле. Анын пайдасы тийет, зыяны тийбейт деп ойлоймун. Мына менде өтө жакшы жаңылык, жакшы результат. Мен жакшымын. Азыр сахарым 73. Болгон эле экинчи пачканы али түгөт элекмин. 4-чы айды ичип атамын. Бирок сахарым өтө ылдыйга түшүп кетти. Жакшымын. Бардыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Рахмат ушул стоп диабеттин врачтарга чоң рахмат. Тапканыңыздар, тойлоруңуздарга, бала чакаңыздарга, ата-энеңиздер менен бактылуу болуңуздар. Рахмат. Мен бұл стоп диабет группасына қосылғаныма 4 ай болды. Биринчи стоп диабет алып ичип өтүп бүттүм. Кудай буюрса жакшы, өзүмдү жакшы сезип, бутумда ооруч эле, бутума да жардамдары тийип, азыр мындай бир алдыгүчтүү болуп өзүмчө бир жакшы көңүлдүү жүрөт анда. Mana эже булай туруң. Тур сен ята фигуран кошто. Ekualıyor gaplara. Сенин алдыга туруп алып тур жаткансыз. Анан ки бияқта Катя жокем ношстасынчы. Шүгүр, дары. Микрофонга карап койлар Махамед. Бири-бирибизден результаттарыбызды айтышып, бири-бирибизден кеп-кеңештерибизди сүйлөшөлү деп келдим. Мен Токтогулдан келдим, Токтогулдун кызы болом. Ушу рахмат, ушу стоп диабеттин врачтарына, иштеп аткан балдарга, менин врачым Темирбек деген бала. Жана сүйлөштүм, экинчи дарыга заказ кылдым, Кудай буюрса. Ал эми баарыңыздарга ден соолук каалайм, оорубайлы ушундай ойноп күлүп шарактайлы, жакшы күндөрдө бирге жүрөлү. Бир туугандай бир группада жүрүп атабыз баардыгыбыз. Кудай ден соолук берсин баарыбызга. Стоп диабеттин балдарына чоң рахмат, врачтарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Бизди жакынакай коноктой тозуп алган балдарга ырдап бийлеп, кыргызча, айрыкча кыргызча музыка коюп тозуп алгандарды жактырмагачы. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Mına muzikantlarga çoğun rahmat. Bizim anayımızı kötörüp, bizim kızlar kelatak deyip, жақсы ылларды ырдап, ескі ылларды ырдап, көңіліңізді açып, билетіп атқан ушул музыкант балдарга çoğun ийгилик каалайм, иштериге өмүрлөрү узун болсун, а балам. Çoğun rahmat. Алло. Мен Сүлүктү шаарынан келдим. Мен Сүлүктүнөн 2 киши келдик, 2 аял келдик. Атым Жумагүл, Сүлүктү шаарынан болом. 5 aydan beri stop diyabeti çuvatam, oşo rezultatım jana ayттым, жақсы рахмат, бардыга рахмат. Бизди жақсы коноктоп атат, мына музыканттар менен тосуп атат, мына видеочу балдарга, бардыга иштериге ийгилик, илаймели тапкандары тойлорго өздөрүгө насип этсин. Чоң рахмат. Sağ olun. Endi chiqib toqlarni aylanib o'yinlarga tushib kelin da. Allah'ım jaratıptır. Buna göre turgan yerimizi görüp otağız. Kırgızstan'dan Özbekistan'a gelip görüp otağız. Allah'a şükür. Allah'a beşik şükürler olsun. Densoluk olsun. Densolukuz var iken buna şükür. Gözümüz bilen görüp, kulağımız bilen vurup, kuduz bilen basıp gelip görüp otağız. Allah'ım densoluk versin. Her bir memleket vatandaşına densoluk versin, uzun ömür versin. Buna şu stop diyabetli iş atağız. Ben 2017 yıldan beri Sakarya'dayım. Boşuna 15 gün işlemeyen bir taşır etti de. Bana bıldıklı sentyavrдағы sözden. Hem dağa şükür, жақсы Allah'a şükür. Hem dağı, boşu vıraçlardan dağı, densoluğu жақсы olup, bundan dağı, darıları çıkarıp, dağı жақсы nerseleri çıkarıp, dağı başka yerlerimizge dağı şifasını versin. Uzun basın adamlar sakaya versin sütüm. Darın içe vereyle, sakaya vereyle. Salam. Şehirde oturanlar bayağı güçlü gözüne gülüksüz çektik bize. Sizlerin yerde ses ödüyatının şurtosuyla biz kanca yerden atarıktık, tontorluktuk, şu yerge varız, biz de sokağında damsız oturarız. Ne deyiz? Sizlerge çok rahmat. Kanca adamların kadar duasını alıp, desoluklarımızı oldu. Mınандай жақсы көңілді қылып, шына жерге жақсы дастық қондырып, салып, uyuşturup, мейманшылыққа шақырып отырасыңа чоң рахмат. Işlerге ийлик болсын, ömrüңөр uzun болсын, жаратканда не тілесің тілеңе Алла Таала кабыл болсын. Мына отырған жамаатта бардыңарга денсаулық каалайм. Не тілесің сен да тілеңе кабыл болсын. Рахмат болғанда чоң Yedirip doydurgan, içirip qoldirgan, musulmon qilib yaratgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Allohim dasturxonlaringga fayz baraka berguvchi Allohim hammaga bersin, hamma xatolislarga bersin. Tan-jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring baland bo'lsin, martabalaring ulug' bo'lsin. Doim el oldi bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Allohim qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Bola chaqalaringga bosh bo'lishni Alloh nasib qilsin. Farzandlaring solih, saodatli, insofli, iymonli farzandlar bo'lib yetishsin. Allohim Makka va Madinalarga imom bo'lsin, muvattar qorilardan bo'lsin, qoriya qizlardan bo'lsin. Sizlar o'zi izzat hurmat qilsalaring, Alloh sizlarni izzat qilsin. Gul olsalaring kumush bo'lsin, turpoq olsalaring oltin bo'lsin. Hamisha ehson qiladigan boylardan bo'lib yurishlaringni Alloh nasib qilsin. Nima niyatda dasturxon yossalaring, Allohim sizlarga barakatlarni yog'dirib qo'ysin. Nima niyat qilsalaring Allohim Makka va Madinalarga boringlar, umralarga boringlar. Bizga o'xshab katta hojilarga umralarga borishni Alloh nasib qilsin. Nima niyat qilsalaring Allohning niyatlaringga yetaveringlar. Amin. Allohu akbar. Chiqqan bergan dorilaringga hammalaring rozi bo'linglar. Tan-jonlaring sog' bo'lsin. Dori chiqarganlarga ham umr o'zar rizqlari, martabalari ulug' bo'lib, hammamizga sog' salomat shular o'ynab kulib yurishligimizni Alloh nasib qilsin. Yana bundan buyog'iga xatolarimizda xato bo'lmasdan, yana shunday oliy ulug'larga yetib kelaylik. Tan-jonlarimiz sog' qilib shular o'ynab yurib, yana sizlar Qirg'izistonlarga borib, sizlarga yana mehmonlar qilishni Alloh nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Allohga jamoat zo'r chiqdi. Qachon? Eng zo'ri ashlar aytdi. Ha, dinlamizlar? Ha. Tekela komandasi yutdi-da. Eng zo'ri ashlar bo'ldi. Qolganlar ham zo'r bo'ldi, akordionlar bilan yaxshi chiqdi.
Asıl bitkit. Mana endi hozir sekin mehmonlarning kayfiyatini bilamiz endi. Qanaqa bo'ldi? Yoqyaptimi bu yerlar? Chegaradan qanaqa qilib o'tishdi? Chegaradan qanday qilib o'tishdi? Bularni hozir hammasini ko'ramiz, gaplashamiz kattalarimiz bilan. Ejalar, bu yerlar sizlarga joqtami? Qanaqa ekan bu yerlar? Sizlarga rahmat. Qirg'izistondan xush kelibsizlar. Qanday ekan O'zbekiston? Yaxshi jo'r ekan. Ishingizga iyilik bor. Yaxshi salomat bo'lasiz. Sizlarga rahmat. Bergan darlaringiz shifosin bersin. Sizlarni ko'rgan odam bir kasal Sizlarni shu tomondan men ko'rmagan joyda ko'rdim. Unda qo'ydilar. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Bu joylarda ancha-muncha O'zbekistonda ham ko'rgan hali. Hem quriladi, hem Endi jang qurildi-da. Imomota. Xo'jobodning Imomotasi. Andijon viloyati Xo'jobod tumani Imomota turizm zonasi. Yaxshi. Yangi ochildi bu yer. Turizm zona bo'ldi. Sizlarga rahmat sizlarga. Xursand bo'lsanglar bo'ldi. Xursandmiz. Rahmat sizlarga. Daim o'shancha o'ynab kulib yurardilar. Rahmat. Sizlarga den sog'lik, ömür. Allah razı olsun. Vaqtli oldular. Çıkarganlarına var. Bu şifasını verip. Orayı sıfaycıları. Rahmat. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Qandan kelgan mehmon ham mezbon boshlig'imiz bor. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka, bu yerlar haqida fikringiz? Juda zo'r. Manzara yaxshi, havo zo'r ekan. Shobodasi zo'r. Mana bilamiz, Urgut ham shunaqa tog'li zona. Urgut bilan qanaqa farqi bor ekan? Urgut bilan farqi bor. Bizda sizlarda salqinroqmi yo bu yer salqin? Bizda salqinroq. Bizda tog', suv bor, salqinroq. Bu yerda bitta yaxshi tomon baland shobodasi bor. Shobodasi bor yaxshi. Zo'r. Avvalambor yurtboshimizga rahmat. Tinchligimiz zo'r. Rivojlanish yaxshi. Tadbirkorlarga imkoniyat yaratib beryapti. Zo'r yaratib beryapti. O'sha uchun rivojlanamiz. Hammalarga rahmat aytdim. Pişkenler ne kadar? Otuna sapladın mı? Otuna. Hayır. Zaten yok, bıraksın. Kim tuttu deb o'ylaysizlar endi? Kim? Kimlarga? Seriously nima?
Özbek. Gitmegene töre oramız zaten. Adam göç kovasılar mı? Yok. Ular yanında. Üstüye göç koyuyor. Muhammed. Bu tatlının 5-6 boyu var. Ben Asat Bey. Hey, atın oğlum. Ama sağda. Göç koyayım. Bas. Hey, vallahi geliyle. Ya. Koşuk anlatı yerine koşuk. Ya koydum ya. Hoşça karanlık hoşça. Akara ek kişiye gitti lan. Neden? Yedora. Havaya bir cazım. Arka değil. Fatime ke bodum yaptı. Ne morak ettin? Karadan bir ekmeğim karadan. Ekşiye bitti. Hoş geliyorlar, hoş Çaylar var. Çay var mı oldu? Final ver almasınlar. Neçte adam oldu? Neçte cepleri? İşte mi? Neçte?
Bunaqa to'planganda kuyovlar puli bo'lsa, tayyorladi. Bemalol qo'yganlar. qo'li ehsondan bu. Boshqaniga rozi bo'lar. Ana. Kelganlardan pastga tushib ketganlarga berdik. Hozir tezroq olaverasiz. Pastga tushib ketganlarga berdik. Pastga tushib ketganlarga bahosini berdik. Bunu bilmayman. 3 tadan tushib ketganlarga berdik. Bitta beramiz. Uchtami? Mükemmeller aşkça çalışıyorlar. Allah'ın hayırlı bereketlerini girsin. Hoşlanlardan hoşlanlarını Allah'ın kadri nasip eylesin. Rabbana atina fi dünya hasenat ve fil ahirete hasenat ve fil azaben nar rahmet ya. Allahu Ana bizga birini sarıp sayarsinlar de mingga million berib o'rnalarini to'ldirib. Bemalol bo'lsanglar, pastga tushsanglar, o'sha duo qilamiz.
Bemalol bo'lib pastga tushsanglar, o'xshi duo qilamiz. Devletin cemaati. Gette turunguzlar, çoğumun yerde pata kılıp, taşı dualarda kılıp, halalarla aytanan geteyli. Bunlar birden ikiden ayıldar getip kolotasan, uyat. Cevşiyle getip kılsasan şolovu. Bir ben sabır kılıp durunguzlar. Birisilerine sizlerge aytıp koyalım. Biz Özbekistan'a gelip kuş gördük. Rahmat. Bardığınlarga yübülölük, tinççilik, amançılık olsun. İşlerinizde daima amançılık olsun. Oşandayla mınav Kırgızistan'dan, Kırgızistan Respublikası'ndan stop diyabet boyunca şu bir yarım yıldan beri içip sizlerge çilem bolup, sizlerle bir bolup, ordoş bolup, liçeyini alıp gelip biz dağımına yeğsegen Özbekistan'da sizlerge geleriz dep jürdüler. Bultır kiçine kulağımız kızıp jürdüler. Kulağımızda kümüş sırga ilinip kaldılar. Buna bugün geldik, gördük, yüz görüştük, uçuraştık. Bardığı жақсы, ойлағандан да жақсы oldu tuğanlar. Ebe mına alыс жақынdan gelgenler. Bardığız şu жерге gelip, dağın tatıp, çay içip, bir-birimizde görüp, yüz görüşüp. Buldağı lisenya. Buldağı özünçele başka terapiya bulup da uşunuzdan cazbayla. Daim şunda birge olup, joluğup, yerlerde, regionlarda joluğup, bir-birimizle sıylaşıp, uçuraşıp, yüz görüşüp yürüyle. Mına dağı ikinciden mınavı aytıp ketetirgan derse mınavı Köşegenin artı dep koyat. O kazan ayaktın artı, nerede bizge çay taşıgan, bizge kızmat kılgan bilmeye kaldım. Nastop diyabet grupasının adamları ve başka adamlar ve oşalarga dağı razısınızdı bilgisi koyalı. Ben söyleytirgan sözü söyledim. Uşu grupa daim birge olup, birbirimizni qo'llab, quvvatlab, licheyni alıp, mına ranglarımızga kirip, vrachlarımızdağı günde xabar alıp, günde surap, қолынан келген, bizge болған дәреметтерін беріш өтеді, biz қабыл алдық. Құда қаласа жақсы метаминизацияларды алдық. Орыбай, Сырқабай жақсы болып жүрөбүз дагы. Эми ушунуздан жазбай, дайым Тынч аман çoğu жүрөлү. Мына мен алым мүкәмнәрдә калганын толуктап койсын, дуа кылып кишилер. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı usta devletin mına işlegen jigitler, Laçınbek baş bolan, Abdurrahman baş bolan kollektiv. Mına bugün köpten beri kütkön, былтыртан beri kütkön, eseriz bugün mına işe aşıp oturat. Mına biz şu Özbekistan Respublikasına çakırıp, bizi konakta olup sıylap jatasızlar, sizlerge çoğun rahmat. Allah'ım özü razı bolgan bolsun. Mına biz bunu былтыр 8 mayda başlagalyk, ha? 8 mayda mına bir yıl oldu şu. Şu birige bıçaklık mına bizim Kırgızistan'da baldar barıp görüp bilip jürüyor, şundayız. Emelerde ötközüp jürüyoruz. Stop debetin. Mına şu Özbekistan ben Kırgızistan'dan mına nemesi mına stop debet bizge köpür olup kaldı da. Mına kança adamlar mına Kuda kalası şu yerde oturanlar bardı şu stop debetni içip, mına o sakırlarımız düşüp, az biz mına rangımızdan görse bir sakır debet bizde. Biz şu sakır stop debet içip, bardı Kuda kalasından şifa aldık. Allah Ta'amız sizlerge çoğun rahmat. Bundan beri kadar şu ümtümaşınız birge olsun. Ensoltar çımbalarla orvayla şu sakarın seveyine buna tanış oturamız. Şurada çay içi oturamız buna. Allah'a şükür deşiyiz gerek. Daim şu daim ensoltar çım bolup şunday jakşı günderde joluşaylık. Kuda kalırsa daim ensoltar çım bolsun buna cemaat uzlayıp çoğun rahmat şunca adam gelip buna bir yıldan beri içi otam ben misali şu stop debette. Kuda kalırsa jakşı aldı sakırım. Şu dağı içeyim alam de oylanıp yürgen adamlar olsa aytatdilar şu oylanmay turgan içerisi bolot. Bul därinin hiç qanday ziyanı yok, paydası var. Şun sizlerge çoğun rahmat. Bugün şuna qon oturup turasыңар. Biz aябай qon oturabız. Bardıq nerseni akır bolup ketкен mına Kuda kalasa bugün mına oturuşunda akır bolup otat. Sizlerge çoğun rahmat razılık bildirебиz. Çolpan bir eko söylep koyup. Bizdin en lideriyiz. Hurmatlı cemaat, bizin başımızды biriktirip, ушул жерде
сыйлаган сыйыңыздарга чоң рахмат. Өзбекстандык балдарым, үкелерим, чоң рахмат сиздерге. Ушул дары бар экен, мен оолу Абдрахман үкема терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Алла сизден ыраазы болсун. Кандай биз положенияда калган элек. Кээ биркилерибиз кечке 5 жолудан инсулин сайынып, ордубузда отуруп калгандар бар. Бир жолу үмүтүнү үзүп, бул жарыктык кызыксыз болуп калгандар бар эле. Анан мен өзүм дагы унутчак, урушчак, кыскасы ден соолукту кызыктырбай калган болчу. Ушул укам өмүрүбүзгө өмүр улады. Ушул дарыны бизге жеткирип турган, эки элдин достугун бекем кармаган, бул жерде Дастанбек, Лачынбек, Өткүрбек, сиздерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Сиздер бар экенсиздер, биз жашоого кайрадан кайттык. 1 жыл иштим стоп диабет дарысына. Диетаны сонун кармадым. Мен учеттон чыктым. Январь айынын этегинен бери эч кандай таблетка ичпей жатам. Мен сахардан айыгууга болот экенин тастыктагым келет. Диетаны жакшы кармасак, дарыны өз убагында ичсек, сөзсүз түрдө айыгабыз. Мен чыктым, сиздер дагы учеттон чыгышыңыздарды каалап кетемен. Бизге кызмат кылган ушул балдарыма, үкелериме чоң-чоң жакшылыктарды, ийгиликтерди, ар дайым жакшылыктар гана коштоп жүрсүн балдарым силерде. Сиздерден биз өтө ыраазы болдук. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, бар болуңуздар. Hiç yamalık görmeyler, işler ilger olsun, omatınlarını versin. Kudayım, bana biz şuz, diyabetli sahinli, diyabetli içip, bana anca yakşı bolup, Kuday'a şükür, yakşımız, Allah'a şükür, Allah sizlerden razı olsun. Dastanbek, Laçınbek, Hanebeyli Halifem, Şahlat Bek, rahmatlı, hammaylarga rahmat, katta rahmat. Tinçoliler, salamat günler, hiç yamalık görmeyler. Урматтуу Кыргызстандан келген жамаатташтарым, мен сиздерге живой отзывда бакбежем ордунда отуруп калган болчу. Кечке 5-6 жолудан инсулин сайынча эле жашоодон үмүтүн үзүп койгон эле да. Мына ушул стоп диабет себеп болуп, биздин бакбежебиз Бишкектей жерден ар дайым конференцияларга келип, мына бүгүн Өзбекстанга да келди. Мен ушул эжебизден кичине сонун сөздөрдү уккум келип турат. Дарынын күчү стоп диабеттин себеп болуп, мына сахардан айыгып жаткан адамдардын бири. Сиздерге мына өзү келип, өзүнүн башынан өткөргөн дары тууралуу сөздөрүн айтып берсин. Урматтуу стоп диабет дарысын ичүүчүлөр, баарыңарга мына бизди бүгүн чай берип чакырып, ушул жерде бири-бирибизге жолуктуруп аткан балдарга рахмат, ыраазычылыгыбызды айтып коелу. Мына ушул дарыдан аябай сонун результат алдым мен. Мен алып, ичип 3 күндөн кийин эле результатын айткам. Ушундан бери тынбай результат айтып атам. Чолпон туура айтып атат. Мен сахарым 27-30га чыгып, 1 жыл мурда. Бутума диабетический стоп алып, баз албай калган манжаларымды бүгүлүп баз алып, 100 метр барганда отуруп калчумун. Ошого канча лечениени алдым, эч болбоду. Акырында YouTube'дан карап отуруп, Дастанбекке чыктым. Мени группага киргизип кой. Мен ушулардын алышкым келип атат. Жана ичип аткандардын сөзүн угайын деп мен да ишенбей киргем да. Анан эже деди, экинчи лечениени повторный алып атсаңыз, ошо менен чогуу иче бериңиз деп. Анан мен да өзүм таппай турат элем. Дастанбекке звонок этип, мага 2 коробканы сразу бир курс лечение бере бер дедим. Балдарым да макул болбой койгон. Өзүмүн жергиликтүү врачыман сурасам, айта берет анда туура эмес деген. Анан алар канча дарыларды мага жүктөп койгон да, канча химикаттарды андан бетер болдум. Дастанбек салып бергенде эми баштап ичип 3 күндө эле таасир берип, ошондон бери жакшымын. Рахмат.
ушул дарыны чыгарып калган адамдар мына менин ыраазычылыгымды айтам. Булар болбогондо кандай акыбалда болот элем, аны бир Кудай билет. Аябай чоң рахмат, баарыңарга рахмат. Мына бүгүн тим эле сонун болуп бизди күттүңөр. Бүгүн күткөнүңөргө да рахмат, баарыңар ден соолукта болгула. Ушундай результат алып мына ичип аткандардын баардыгынын жүздөрү жайдары. Булардын баардыгы ушу ден соолук алып аткан белгиси. Баарыңар ден соолукта болгула, ичип аткандар. Дагы билбей аткандарга ишеничтүү айта беришибиз керек. Ишенбегендерге не дейсиз? Ишенбегендерге ишенип ичкиле ден соолук алам десеңер. Ден соолук алам, өзүмө ден соолук керек десеңер, алгыла ичкиле, мына бизге окшоп секирип бийлеп каласыңар. Ден соолук аласыңар. Мына азыр балдарыбыздын көзүнө көрүнүп база бердик. Мен кай жерден ден соолук алсам ошол жерге барамын. Жол да алыс эмес мага. Ошолорго барып ыраазычылыгымды айтып келем, врачтарыма айтам, балдардын баарын айтам деп. Врачым Бахрамжанды көрдүм. Телефондон үнүн угуп элем. Өтө чоң ыраазымын, рахмат. Жүзмө-жүз көрүшүп, эс садак болоюн. Кичинекей эле менин неберелеримдей бала экен. Ушу телефондон айтып, ушунчалык результат бергениңе ыраазымын. Рахмат. Эми көрүп алдым, мен кыйкырып берем, Бахрамжан деп. Лачынбекке да Лачынбек, бол мындай деп кыйкырам бардыгына. Себеби дегенде мен ден соолук алдым. Булардын да жүздөрү жарык. Бакпеже деп турат, мен мисалы үчүн Лачынбектин бир тууган эжеси эмесмин. Дастанбектин бир тууган эжеси эмесмин. Ушулардын бардыгын YouTube'дан көрүп, YouTube'дан результат алдым. Рахмат. Ундан да жакын болуп кеттим. Ундан да жакын болуп, андан да бир тууган эже, бир тууган апа болуп. Рахмат силерге. Дагы көптөрдүн ыраазычылыгын алып жүрөңүздөр. Абдырахман инем ар дайым бар болгон. Сен биздин өмүрүбүзгө өмүр улаган адамсың. Үй бүлөң тынч болсун. Ар дайым ишиңде ийгиликтер гана коштосун, а? Бүгүнкү сыйыңызга чоң ыраазыбыз. Рахматымды айткым келет. Мен дагы ушу өзбек туугандарга рахмат айткым келет. Бардык врачтарга рахмат. Мына жүзмө-жүз көрүшүп турганыбызга, мына Лачынбекке, Өткүрбекке бардыгыңыздарга, мына менин немем мактанып коюп, Шахзатбек, мына жүзмө-жүз көрүшүп турабыз, аябай сурап турат. Көрүп эле дагы жакшы болуп кеттик. Ушул баарларыңызга чоң рахмат. Урматтарыңызга чоң рахмат. Мен ушул врачымды көрүп сүйлөгүм келди да. Рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук өмүр тилейм. Мына Бакбеже чопонун айткан сөздөрдүн бардыгына кошуламын. Ушул балдарга, доктор балдардын бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Менин врачым Матухак аябай күчтүү бала экен. Ушунча кышы менен мени карап чыкты. Мен баса байкалдым эди. Бир күнгө Абдуллах 7 жолу протофан менен инсулин акторепит алчу элем. Киргенден эле акторепитти алыңыз эже, сайбаңыз деди. Айтканын кылып сайбадым, 5 жол алат дедим. Анан кийин протофанды 2 жолу саят дедим. Ошондо бир күнгө 7 жолу инсулинделем. Кудайыма шүгүр, ушул Абдуллах деген мына балам, неберем менен тең балам, мен сакайтып, бийлетип койдум. Мына мен баса албайт эдим, бир жерде отуруп калдым эди. Кудайыма шүгүр, ушул балага ден соолук, өмүр, бакыт каалайм. Бардыгыңыздарга ден соолук, тапканыңыздар, тойлоруңуздарга гана насип этсин балдарым. Чоң рахмат. Биз сыймыктанабыз. Даже мен Бишкекке барып, жатып келгениме 1 жума боло элек. Мен врачым да таң калды. Эже, сизде сахар жок, неге жаткызабыз десе, бир бош палатка кирип жатып алдым. Билбейм, мага жайтап, мен башым айланып жатат деп. Мен сахарым 6,5-7 менен барып жаткызбады. Нахальный жатып чыктым. Анализдеримди бүт текшертсем, инсулиним организмимде ашыгы менен экен. Анда эмнеге тапшырасыз дейт. Башым айланып атат. Канын составын текшерип бер, ферритон десем, алар күлүп текшерип берди. Ал да жакшы экен. Мен ушу эмне кылдыңыз эже дейт. Мен Өзбекстандын стоп диабет деген иммунал деген витаминдерин ичип, 5 айдан бери ошону ичип, сахарым 6,5-7 болуп калды. Тамактан
keyingisi 7-8, 7-6 olup kaldı. Özüm de tan kaldım. Başım ele aylanıp attı. Mına keche barıp daha kayra kapını salıp жақсы болып келдім, уколды вообще шығып кеттім. Мына 2 ай болды. Екінші протофаннан шыққаныма 2 ай болды. Мен жақсымын, күштімін. Мен вообще эле баса албай калган едим. Тутунбай эми айткандай семт болуп катып калган эди. Буттарым адамдын путудай болуп жазылып, басып, эң жакшы алкалдамын. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Ийгилик. Rahmat. Men ham shunday so'zlarni eshitib, bu kompaniyada ishlayotganimdan dag'i bir motivatsiya oldim. Sizlarga mana ko'pchilik mana o'zidagi o'zgarishlarni so'ylagisi keldi. Mana kim mana odziv bermoqchi bo'lsa, o'zidagi o'zgarishlarni dag'i bir aytmoqchi bo'lsa, men uyiga boraman inshaalloh. Mana 2-3 kundan keyin Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz. Kim odziv bermoqchi bo'lsa, meni kimdir uyiga chaqirmoqchi bo'lsa, kechi men o'zimdagi o'zgarishni aytayinchi, boshqalar da bilsinchi, men sababchi bo'lib, boshqalar ham shu darddan qutulsinchi deydiganlar bo'lsa, mana Lochinbek akami WhatsApp hammada bor, a? Lochinbek akami WhatsApp nomerini, adresini yozib qo'ysanglar, inshaalloh Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz inshaalloh. Biz Qirg'iziston bo'yicha aylanamiz. Rahmat. Shu Lochinbek akami yozib qo'yinglar, a? Assalomu alaykum bugungi seminarning qatnashchilari. Men xursand bo'lib turam. Men xursandligim shu zamonga xursandman, internetga xursandman. Men buni internet orqali YouTube'dan ko'rib, o'shandan qo'shilib qoldim. 6 oy bo'ldi. Qarag'lar internet zamandan baptığına, biröbürümüzü tanıp aytmoqchi, bu yerda qanchalagan adamlarni tanib o'tamiz, yüz ko'rishib turamiz. Men buni Batma degan ekeni, Bakov degan, Cho'lponay degan qizimizda daha bir Batma deganlardan intervyusini o'qib, nimesini o'qib, qo'shildim. Shifo topib o'taman. Rahmat sizlarga. Bugungi ishingizga da rahmat. El yurtimizga tinchlik, yaxshi kunlar bo'laversin. Shifosini bersin Allohim. Yaxshi bo'lsin. Xursand bo'lganingizni aytib qo'ying. Xursand, assalomu alaykum. Xursandman. Shu dorimizni ichib, foydalanganlar eshitib xursand bo'lamiz. Hammaga Xudo daryo shifo bersin. Undan ham yaxshi rezultat bersin Alloh. Eng birinchi shunday yaxshi kunlarga yetirgan Alloh taolo chekishuvlar maqtovlar aytadi. Uşul jamoatimiz, el yurtimiz, mamlakatimiz, jalp ummatni bardızda Allah taolo özüne belgili olgan barda kısıktan saktap. Allah Teala özüne belgili olgan bizni akıllı yeten yaşlılardan Rabbim nasip kılsın. Allah Teala'nın aldına jarık yüz menen Muhammed Peygamber'e tatıqtı ümmet bolup beyişte de birge oluştu Allah nasip kılsın. Amin, amin. Amin. Allah razı olsun amına. Rahmat katta beylerge. Emirmek. Mayaka geçiş yapmış. Ya.
Nasıl kaysın? Ana, çoğu en oldu da birinci yandı. Boş. Hayır, boş. Oğlan geldi tabii. Değil mi?